Seneng bae. Pingsan apa? Tobat. Masih kanggo ngormati wong Kertawinangun nih. Kanggo majikan nom. Ibu Nur. Antaryane Ya, hormati Nini Sinden Dewi Rengganis. anak nih kene ha. Anak numpak ning sedhi goreng singa. Awas kok, aja kono. Ae. Hey. Masih pengen Atoman. sampai katun katune ake wong wadone kedene demen sampeyan aduh duh bagus sih sejak mungkin Wablonjo. Ternyata manusia mau kejadian sintren Wablonjo. Nah, maka disaweri sintrene. pancen sampai mata kekonangan ake wong wadone gregetan kenen sampeyan beli kuat gantenge aduh tobat Oh, tapi disaweri sintrene mi majikan nome didalani Wablonjo. majikan tuan Aja kelalen majikan gua ada keding nih. Aye. gula pingin kenalan kuatir ora Hey. jantung gagah mareki kakakku lamerki sing ngejak lincir tapi sampeyan ngerti jangan kula orang Oh. pandang pribosan sampai mata kekonangan gawe ati geregetan nyawang sampeyan beli kuat gantenge aduh tobat Masih ngormati sedulur dewek nih. siapa sih Anak Kang Doglong. anak kakak doblong Sing Wilayah. Jalani Kang Doglong, jalan-jalan. Hey, 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 hey. majikan Majikan Yayu Nur. gula pengen kenalan watir ora ditipu jaga mareki sampeyan Sintren ana loro. kakakku Sindi tambah go peci. sengaja leceri tapi sampeyan beli ngerti Baik hadirin pemirsa penonton yang berbahagia, nampaknya acara demi acara telah tuntas dan berlalu di hadapan saya kalian. Akhir kata, bila begitu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.